dan chang home ka ko ba Green Town me la dun commissioner so jen point de barwa yen tame la wogan ma barwa ni luza kon dial ba yene dial ko na bianga gu ba gora ga kilus ko we jen na me jen chien ka jen lojon kula loy community ka dan me to kwar kon dial teketin reason be ka ngara artin wodi be chon twene cha allowed wani dial ko na to contain ane page mo kwa ngast chia page mo kwa trust so bi division twene be yin tare da kodi ko be laro kon dial ko na lat ko na bana ko kula ngai go kenje ka wake so gwa the mejen stronghold land indeed me to quarante tina la kwar ngani ala ambol guy ngai kon diale gadan kadamana ne jonu yalul ajen pe nyana la roje tin ka jen pe ko repond yar ko top tin so barar ka jow ko go ganan ramela dani translation kan ne diala ko ne shilien ka tonga ne ti gol so roja ko community en walle community akobo ne ka gata man ne tin diti diala ko ne ci te kanen ka warga go che ben chang am home so yen gan mar dial ngane chang ka jen point den chang na biya be ka ngara jen chang mi che kan chang me babarar ka tin ko ne je loy commissioner tin ko ne je loy commissioner kan tin kontin tin cha commissioner cha reken so ka jow cha barar ka jow cha onye manini mere yang do ngene wala raj ka jow cha barar ka jow cha jinne ni diala ko na tenen ka warga so ka jow ka mi ka wono every Sunday ajen changa na cha kam an cha kam kon she bidi bi chon tune bela be ka be tin diala ko na cha lat ka jo ke lew ka ko ba county be ka ben nyoka melle de ka ne dialen kon de tel nen ka warga so every Sunday mi ngai go wache la on Sunday ka shang long up ta church ko wani diala ko na chana paltin so bi di bi chon tune bela berar ka pe dana me jo ne diala kontin cha pe me cha gora ken sinde wana wo kwa rep amana ko ne dang ne di janang jok wude jok ta tota ne ta ma kwa shia ko jen by information about jen ne kon wala me jen wa man writing ke nyin county akobo tin diala kontin ku concern ke cha kon every Sunday tin ko ne cha la re joka ba ka la ba bari bais ti ba ka be loy kon ka tung ne ti nas e di bi chon 20 ka pe dana me ba ka beloye mi sha gor ka to ka waini mi ko concern ka ko ba county sia ka gwal di alon kona to korte tin ba ka beloye ne tin chap to kona teliam ka on Sunday so je nana be ka ngara artin pe je me ka gore je wo yene di alon kona to guida dia ngai gwa wala nan let kona sia nga je nana la jo yendi alo go nyen kon di alon kontin lot ka no kona ken ba ka yingi so pe je me yene di alon kona la yena nang ni won go yene sia ko dong e dum business ka gwane no ne me chien that's why you want me na ka we na baro da dress ka je ba berara la nyando mi la wo je ta chang ham home so ta chang mi te ka me la de ba la wo gora gwa na la wo content condition 20 so le me yendi al ka koy lo idun and wo bana te ka respect ka ma ko kon ga dan chi ko ran ko kon respect ba ben ka information tin kon gora wo ba lar kon yen cha dun kon chal kai cha ba ko be dia na ka mama ne kon da sari giyan amane ideal kon ci ben chieni goro wo biya ne me biya lien karodun kel every Sunday jiduna te chungo ko jen ba ya latin dia lo kon cha lat ka kuite ka dun ko menin kana nyora ka but kana nyora ba dia lo kon ta na te ka tin wo kon dial ban rodan la kon tin dia lo kon din cha lien ban ro fit ka tin dia lo kon cha lien so ko wodi ko be te dan ba kula gwa ken nyambe lo de betel ka choko nyal chalia ko chu kwara la korcha ben rod ka cha pa kana ka chelun chang mi chi dor mi chal ka ko be chere nyoka pe today che pente da gan tin kona gan ka dong ken ako mara te kel ke leader tin kona chu ko ka kwanyre re kana me wo ken baka boss ka ken baka moy ka pal poin ko ken baka chon kel kana ken la ra jon wi yalul la ra jata lo long ko je ne chap kel mi la korcha che me ne je wo jen balat kel ka gan ma ne jen point de che kware kela thing John we ka wanya ko be ko be je bozre ka mele de kon sia mora di atinan tin kono gwi gwa to go te la da ke ji long ko jin a kun ro ni chen mo de me jen jin wi yalu la mbola ngai ke ne dial karam ken melala ne to so la jita lo ai kala ra cha pu dial kono cha ji buraken ne ka day one chen ada na chire che to ka ko bo yo yendi arodun barka dor mishal ka ko beti gor ka chware nyor ka korun kana yut ka boss lare je biba wana dia la konta kontin jone jonu yali biba jonu yalul biba akobo Green Town biba unity biba kondial biba so chila rije tela lonka menchi ala dia ne de kone chal ka chaba kobo ko chenga da ne chu gwantar che bere we kana ye yut kana ne to wan kana ka yut go kan panken ba chieng ba ban pinyaken ajana cha ala ko do go cha chieng awa nuara cha chieng cha ja pareu komisia ka wona atala loide men nyam ko chi peje me chara lep today
ka barai ka yetin tin kono ba kula lar yeketin chet ka me chi aja nen pan en gojen chinetin kono chal ke leaders kun kana manway la mana da ba chi ga jian chi ga waka nei kono kwala choli ji ko chamwa tin ko kono la choli ji unimis chi unimis nei tin kono tre we ka ko bo unimis chi unimis chinetin kono la leaders ta kuwar mani mer nya sum kerte tin chi ga jian kel kana man ken ko kan chi ga wacha ra wote ko unimis chi unimis jen poinde a gangcha cha gang ni kume jen a gangcha Siangai ni siangai da ne shi korche to shwe kala shwe ga. To ne da kono shal ke kum da ro chukrum. Jon kola lariye wo yene tin kono la cha tit ka me siangai ni tian ka cha lariye ba korun. En go jen cha lara kan ji ko cham wa go cha jo ne tin kono la cha tali. Mo da yet kan ne kam men an go yene shi me shi ati don kan ne respond but by respond anytime soon. Men kola lar ne dial kono te ku yer ka ko ba ti gol tit ka me shi ko lariye. Wo kuwar a jara mana na lawang mala gu ita na ta environment ta na la ta ka security dun yene da kono la jishin ngai je miki kuwari jo wo leba gwa ta yantin shi ka me da ne pa ya wi me pa ya je kap te jo lebe miki jo lebe ngai je gwa wote kaman won mata ka dio anta me jen shi wumla uni shi ka tun balat ka tun no mala ro ke division 20 shi wumla uni shi ka tun Milone go kan tar gen di altin konen ci pen gendin cha job ci te wal mai gen ci wumle uni ci gatun awabi aka yenetin bum ci kun di ala mani yen families di ala konen te ku yer ko ko bana ka ba kwai ako ba green town cha gat ka di altin konen te tinte la ngwen kur ci kana la go go yen biya benchang biya ben yur chan ko kan ba protector kan information me la jene di ala konen te jiska ko ba tie gol go di ala konen go yenetin en go yen ka yen pri ko bia ku chi ne kun ko bera matar chi la wakwai bare cha da ka kor pas e chaben en ite kon rami chi dole cha te bro le ka dukun rami cha dole cha wang e jiter bro le ka dukun so rai mo cho bana ja wa cha la de commissioner dan en go jen mo da ka mi bia chang yen dia bia chang ki a lor rai ka me da ne cha latino kwanter ko go chi ga kun chi ga chwa bom ko run ka ku ite ka dun so information ma lar je yen chap dial kalar ka korman balar ka jata loy ko jen jela kel ke youth ke sinde wane nyin ko re jen asianen medan che lar go ayo jen che che ayo go wut ta loy mi lon ka kor ni mere nya tum ker mulo no go won kun dial go be yen youth ko ne chal ke youth ko bo ko go leader me che karamo a jara manana la peace god mi bum lo che mani wula bum a jen ke lo che kula ma ka nyero ko ne tere lo ka che te dor ma chal ka ko bo ne ko guru me la gora ne yene ka mandia te ko ne cha joy dor te ra me chi ba ne dial ngenke ka ne dial cha wuni che to ken ta ja ka bum so la ne tin kon la cha bla ka la ro chi lo ar gwana te yen tin chora dwal arame be chiende ka be chiene be ben yei be dora ben gui ka ma chi joti ne ko be ya ka ko ni ne ti ka ni ne kon la pis kanas bia kwai ku ne kon tel bia ka ben ja ko ken ba ngai wo ka kwai de ken tel ka yeto mete gwa me de yer kwai wuru ka tin Hier ka doran ka jera na kon don kan da me kan choga ke biya wajen ka biya wala wajen biya la da mo biya la tan information na ma na mo mere ude wajen ta me are nya le bilio ala re nya le we ki ko do moy ka yor ko re nya le cha doi inda re ka ko lakin jen kan ngai ko wajen cha chor ka me re nya le we cha du kan de post ko ba we hien har de me cha kaptina la ton ko jen gar nya ma ka long Kuya garnyal manaka lonka Akoba County. Makaje naraka dial ka makaje manlene ka dial ka makaje manaraka dial. A garnyal mecha kot punchi ka kolong mecha kum ka dual gien. A nation kona chalke jikawni. A garnyal manaka ka no me diteng ne meche familiste kona kwala chol doren cheka be betray. Chana be betray. So again, a milono wajen poinde chikwe nya leo. Today chebu wiya. Kacha che dog da che bilia yen wajen loka jecham. Garnya le bilio lenga je wajen an tama rai to dana ja charo da manna ke de yembor la dung ne to kon chal ke judor me chal we greta pebo ala wena me information maka mane yen ji ko betin kon chal ka Akoba West ala go city de mengora be wonyurtin ador me chal ka Akoba West according to the report na ne chaleng kanatin kontin tin gor ka kona ken gore nya lew en cha ngok de yen pa e chaitan yen ja bena kana youth in kone chalke youth morleni to cha kwa ken wonang to ene te kone nga yen ke chebo in detail because ne me chie wrong ray dan kondial
balat ka jong la reke division 20 and wojen a wabe benino ko ne jeje ne babe ben ka ko ba west ngamen ba kula lar yela lar chenga dan sia te ka lienge wa chi ka ba kede yo wuci ne ko ba west chi ne nyoka me chi ne ya kap enyo kana ka ba ken jen me dan ne la rode wa da ma ngai ke lode an che be right in along dung do go point ngar nya lew mi wo city de ma wa ko ba west ngode still ngar nya lew go ne lia jire nya lew wa gu yingati na mi chi bene greta pe bor ko ne chali mi chi wo bor gar nya ba ya jilar ne me a wa chi mo do no kun ka wiena nei to kono ta kel ka ji ka lar ka jana cha jilo ala chi mi chal ka nya lew bilio me to ga jago la be jida ba jirom ni na hul ko be menan e bitetina la wa jen poinde ba ji chola gar nya no bi ko je today we dan chi dor ga chi na redu anyam kel me na kai chi mani kai me ma ka ni nya le dung mi nya mi pon chen de jo chi na dor chi ma na ma kwa choka wa bo chi atina de nya le wa da tin ka ga de menan munu go je na riya mana to point I don't think wo riya me je ka nya le an cha gwa bi tin ba sha bla dor la na ji na me go ji na wi be na me pol du kandu be be yot gar nya ba ya an mo go je wo yot quiz mo go je wo yot chu dor chi na du chu ye go je la go je ne che ji no me da ne sha ji kap la ra kwar chi kwar la ra sha kap gar nya le wo apala je gar nya le o ti me je me je le ko ti no no kon mai lakini mekuno ngante magar nya mara kwa lar jini go gar nya bayang bichat ke dura de dien mo waje wakai ka bal waji gwara nya dila ka jagwe bal waji gware da ne da marola ko be ne me rajatin bichat ke dura dien ka jin bete go kodu so gar nya bay lar ne jile go churo do moy kariya churo do moy ka problem mi chalo go jini be ben ka ko ba west ani mi chal ka ko bon te me jen poinde ne ju ko ne chal ka ji do ar mi chal ka waraba wona rol bor mi sha cha lenga chang tiam rana wo ti je de wa ko ba la ro da bara la go la banya ka pin magad ke ko ka mi sha ka ko ba she je che chera ka na sen ke la la ji go wa gar nyam bo chine information ko cha ka lenga di biton tene ta ko ru cha lenga wa ji ne bi ka na ke de mbo re je ne te ka kwa ka de sha nan gwa cha ka nan tino la ne je ji go wa jin mi bi ka la wo chi city du cha la ko ba west welcome back and welcome home me pos du kandu che du kanidi al pal ka ko be quiz a warning ka ko jio ko ne jiwo jin tinare ko jika betray kan jina jin gat kel mi chuga jema ne ko arche na de dung me tele go cha mor dab ko be I don't think woni ngwa bitin wo de gar nyaan mi cha dab ala go jena gar nyaan chi nguru be je itin do go de ruwe go da ne titin ka gar nyaan jen ko la wut ko be ko la gar nyaan go je itin I don't think wo de kam ko but ko go ji ko be chwa kam ko ko me be ka ri ga me dan cha ku je waje ne be ka ku me dol ngai ka je me che pen ka ji sha wa gar nyam boy ko jina jin gan ma ambola wa ga la ti nyoro ga duel gure me chal ka ma do gor yan ka ku me wur nyam boy na ka ji e che na du dia ko wo jina jiram ken me la kon jo ne le ku je na ko la che ngada ne cha e kam kom ko be me cha dole cha le ngada ka me cha wo ka ji che wen gar nya lew le ke te kon te la te ka turka ka kume che ga won ka to ko ngada ka me ko le che ba ji wonen chang e kwa ji ne goret chwa che du nen che wa ga che mare che na ran che ka tele che ma yo ko ne nya ma lo rol ko be che mare ni ji ko ba ga ne ko long la wo je la non ka duor ba ji non ken ba ji non ba ji ja ko be kwa po da ka ji ko be ta lo de ko cha ma dab ka ko be green ton mo no go gar nya lew kam ni information mi ful division 2 ne ma ra ka ji ma wi dan doran ngani mo ri nyanda wa doran ko be wo me jo ma gar nyam boy mu wi chat ke dura de ne bi do be yati ma le ga wo chi wang chang be nyokanin jen kel na kam ji na mo bat chine de wo ji ne be na bere welcome back we ta ke de te chunga yene dia don ko ne jed loy dun ka ling yen ka te ko la tro de na kuine na ko na chi wo chang twara dia tela ma ba la da la wo jen mo men ja let mo no wo bi ba te le ne ka de contentin ane me wo tiam ba tiam ka ke information ko ndi ala tok dan chaga goina ka wangdan amana me chit ndi ala ko na tiar chi ka tiar bat por bagana ni ko na yo ka social media me ka nay barar ko na ko na la ka yelari aran ji de chep to ji yen ke bite me chi to because internet social media to kwangwa ko na la ka kainitin ban mu walo du waje la wo polo du gwanan titin ba ji ka bete ko na ka pa ji ken titi kan ko na ngara pula wo kon peje me gwore je yene diala kono go yene gwane yene tin every Sunday bi division 2 ne bala bera division 2 ne ja chem division 2 ne gen county e cha adaptin ka cha pitin yene diala kono ku yen gwan ba division 2 ne tin gen mu ne da ko je tin ne me
no today I'm home yene dialo content we yana gwanta content but chia pengara ka kon ka chia doing business e dun chen mala kene nyen chen tin bana janan ka lose no go bana kuar bana jala kon se ka permission kone dialo content ai gwa me ko kone dialo cha ko lade me chine ye gwa ngai ne ye go la la kana da lengo ti dialo ti je te ka je ka moktab dan no go chi la de te ke pol bi kana ne ke pol bi ko ma da jipot gari ye ti la de te da long charo da de garar kana me very important malara jikobe jona ne cha gore juwe mon ka dong chia ling anai to kono chal ke jitara na kene tika te ka nyaka gan me chal ke pol bi gor kan ne te me wo kan pankien de pol bi de gor ri nya na la bulna de do na no ko ne ka jela wode te la lesha ke la bakula la ri go ga nan ci banga bina e muy ka wanka kon ci ko da kam kon tit ke me lar ke nya me chal ke nya lel kai tatia kan ne ti diala ti right ti che ke ri me ci nya lel lar ti an ka ba nyoka lari kon ga dial ti right ko social media to an ran te de che to ko wo me na ko nan ta me te la ma palle me na gat kan na che kare da garar jiran te le ter mo dor ne dialo ko na tar ke tere ken kan ne to wana ken en go jen tere ken ko dor lat kan ne dor ken pol bi te le me bi na ka yen ji ko be dial tin ko nan chal kel tin go nga akoba wew ako bian wew so na iduna ka ako bian wew yena ko bian wew tin ko na ba mo ko yogo ko bia pol bi bia jibrana wo tiam na rode ka jon wu yalu ba je bar ka bar me jema beleni me do de na tor dum ti alari ye go wo yena ko bian wew ko ne to ko ni chal ka ko bian te ka ko bian wew tele me bi pol bi bia je ka la na palan ka gadanan ko jen chala wangdan ala ko rani kor man jawni gari cha po the door ala dole nan ko mala be po tele bi pol bi bia je kila de tel kala de chala ti an ko jen tara me ci wodwel gora ran mi ci wodwel gora mi ci lat ka witra me ka witne to ko na ci gor la ne to wana ken ta gor ka je ken me ci lat panen wojen ci ka jen tel ken ko mi ci na de ci ka wala wo ci ka waka cha ken ci ko ro ke unimis mun no wojen na jen ken la lat ken na ma ji way mondial akun mala te kel ke pol bi ka tele bi je gar yel kan dial ba ji gora ken ke wie ba ka cham yosel pa ba ji gora ken ke wie ka benyan te ke romas de chelen 2 days ago chalen wo wor me chal ke ga ko diang cha chal ke bil pam esel pakir gwa da we dol ke de ritin an wo me chitwo malong na lo ka no den jongale yo me chare ga cha wo chal cha jo report la no ma report ne wujoy re gai report la no ma report ne wujoy jin kan an ngo me de ko ba we nyoka no kane na yente me la won dor we ka wat la go ga diatin konin shila da wo cha kop to kontin bana jiantin wa cha re ga cha de pat ro ma cha le mo ka ka ne da konin chal ke la no ko tuke cha re ga cha de pat ko na la tar pampa a je na pat de ga min chi gar gwana nan me je bu ina ne che jo no ko chu pat ko wi wo pat bi ji ko are bi ka diai so ne de konte ka sijin la de da na chia la den ji ko be nyu yen win mo na wo yen ka yen ti ngayen ling yen men chia gor ran mi ling men cha gor ka ling je jen la let ka la let ka la ka shum yen de konen te kor ba ya la konde yen tin ai wo ke li ba ya la konte tin ka pan ga ne ko rol ji kan amana rol loka jen romen ne ti ci gor ti ci wabel gor to ngai ka je ken go dir na dir ka li dir ka de gor ne to wana di so ko kuy ka me ci ko ne jone dia la biva la kera bati ame biba ko gan karo la ko kuy me je ne dia la ko no go ka je ken na me be je ka ke alla dien ba tomorrow be ka lu nyu gwa da me la ne yendi ala ro pa na ke pol bi an gar yen me ci na ne chilen tele me be je ka tembe me nyanda o je ka tembe ros nya lel je ala jino ba Sudan ba ko ndi ala wotin bana wo nyure de jino ba Sudan bana karwai libe lo no ba nanu kon ka social media ken kon bana karwai kan jang to kon ci pel bana karwai so jo me de jalar ne dia la kon cha video nan chale ngo chwara dien medina jana pal karwade ko go kon to kon ka ko bian wew kana ko bian wew to me charan me ko yode ben ko pol bi nan lo de dia la kon le ngai ka duble la jel ka je dera ben me se bendera wo le duor lakin pal ne ko wa ko bian wew dia la kon cha la re dan to ngot ka me chwa ka chienga ken ka kwalen tame ar kala wa pen ka mukta bu yalu ba ga yoti ke le sana to dum ti kana ko na ben no kon ko jo yende alo every Sunday la le ko bi division ten ben chang betin dia la kon lat karodian chang baka balat ka jiwa mare dia la go kane jom no kun ka poru kun wana ka kon wana ka kwai
wana ka kon wana ka kwai gora nga ko eno gwa gira mala kwa lo de godo e rietin kon lar ka go bi ba ja gon dia gora nga kan pe je me ko every Sunday yen gwa biati dia ba lentin piska yendi al ka ko mali yendi al pot e ye po gwa na yentin ka bande je bye for now